Nijini bagai shak ni bagai baca di, neng shak ni bagai baca ya hanggang kengke, neng je musung mani, neng je kaina musung mani, abo neng kai manggelak, ang wahan cakri marke na thoksago, jeng tabung matai atai rena thangke goria wobo, jeng goria wobo matai na jeng risha bai jeng borom rewo, hai ni bagai na jeng saimano je chini risha bai rignai chini bagai onek to precious, jeng as a dop hamili way, chini unity sikere hanggang ke, hai di pal kesi jeng mili way, jeng egg loge jeng support khailai nangu chini dop hano Hasteni joto lokorongno haina hai Aguli TV lamsogo tini sing sini hasteno represent khaine bangai sini sinemung sini culture sini rignani sa sini o Tripurani joto kishu sini Nangkwkmani sini sinemung no international thayot nangani bangai sini hasteni khoroksa bokhukjak international dangsawa sogijak boni mungkhano kahamake saima khana bono social service khainai hundi social activist hundi omothai sini orani kwbangma singjak nukjak borok bono kha kaham yafar paijak boni bu mungkha nok saiman khana sini Miss Khumjar Debbarma engke sing bonin khoktui bomothai positive mindset bai botini omothai thayo sogikha tei sini lokorongno toma kokna ragani musuk sini jeng sini o podcast Talkshow ni bisingtini tini jeng saima laibani hakeni karangai naitongni jengno teibo phano Khulumka ang Khumjar Debbarma norongni Miss Universe Tripura 2025 and I'm currently BTech Khaitungo Computer Science and Engineering go NIT Agartala wo puila to jefroani 10 standard paima pore angani o pageantry field do ang onek interest phaikya puila ang sashiwana ang puila NDA exam rekha NDA exam rema pore ani defense ni bagan onek shock tong mane kya shock ta mangkha ang NDA exam clear khaimalia aboni pore all of a sudden ang harna sandu jechi ni Miss Universe India 2021 tong mani ke bobat bo Miss Universe compete khai bo finally Miss Universe title chini India ni bagai tukha aboni pore bono nuge ang onek inspired dangkha bono nuge inspired dangma pore kha ang wan suka ang bo field thangge jodi ang an nijini bagai ang jodi try khaimang ka hangkang kangke bahayang no bomte yung no puilang kangke ang lama ani shape nai tukman onek kostong kha aboni pore kaisha ko chini tara mithun norok joton saimana rubaru Mr. India bo kaisha Panda organized khaikya abong kha Khani Miss Tripura 2023 abo bobini poila boje organized khaimani hengke ang aro thangai ang participate khaikya ani first journey kha Khani Miss Tripura 2023 ni hoiteno hengke ang aro thangai participate khaima pore ang out of no expectation ang Miss Tripura 2023 ni title bomangkha abo manma pore an life for onek confidence te determination phaikya je ang agogai ang tepo kaham ani state ni bagai ang title tu buiman nai hinai ang abo wan chubino tini as a contestant ang Novotel Hotel Guwahati wo audition ni bagai Miss Universe ni bagai ang thangka audition ni bagai audition no thangma pore ang je performance khaikya angani je best rakha abani outcome definitely ang mangkha ang sana thangka hangkang ke aro kabangma contestants tongu jeni onek experience tongu o pageantry field do borok Miss India o bo thang phaijak they different Miss Grand India ro bo thang phaijak borok as a contestant but ani bagai totally abo ekdom different field tang thangka like ani kuno ekta shape naituk mani abo Tripura bo already maya abo jeng jotono saimano abo ni bagai jeng onek bairo explore khaina nango different jaga o thangai jeng abo ni bagai sessions rognana nango but unfortunately ang a sessions na harmalia as a student ani education no bang value ren nango side by side ani o pageantry field ani as an hobby no bang definitely follow khaina nango Lukurogno chada gainai khao thairo gainai no welcome khaika Mantri Minister nana rokom social service khainai no kha kaham epakan bahai ke mato abo to belai ani
habai no ang joto no hambai ya farna muchungu je ani bagai tabuk fano tabuk sak jora je support khai tong nai rong no poila hangkang ani ma baba no ang poila ani nijini khabai ang borong no hambai ya farna muchungu tamo himale borok onek ani bagai support khaikya o title manna bagai it's like ani parents rong ni je support borong ne support mama baino ang tini amsak jorate asak lama jorang phaikya aban bagai belai no khushi ni khobor te ani teachers rok ani school ni teachers rok ani mentors rok borok ano je support khaikya a support ni darate na ang tini definitely o title maning phaikya hini saimano khawata suk tong thokda kisa express khawa to onek na tong thokjak but at the same time ani bage onek omo kotor responsibility ang thangaya ni nijini state no represent khainani ge abono ani ang shep naituk nai je ang kahamke thange yang jotono ani state ni bage kahamke prepare khai phaimanthun te angaro kahamke represent khaimanthun abono ang chaitok nai o naithongni bisingo nang sini Tripura haste no represent khai tong ke or bisingo sini or kabang jungjal betong nang bono bahai ke solve khai ni musu ini society ni bangi ini state ni bangi belai hambayo question jesa ke pono si raise khaina nangu tamongkang ke chin Tripura wo tabuk phano kabangma chini society wo chini locality so borok koek jona tong manu je o entertainment industry no tei borong ni wan chukmong asak forward ang yakhu ge awan chukmong ang niji bonek face khai phekya kabangma jon borok chau o field hamya lama hamya wa tathani nang ka hamke pori wei nang ka hamke job khaidi ang borong ni kongna bo mana to khaimeya but je chini musung mani tabuk je person to person borong ni je musung mano jeng tak fulfill khaina thangka hanggang ke joto dik dia no lama to definitely difficult tongo no but aboni teibo jeng jodi pal khemile unity tong hanggang ke abon azagao unity tong kebo nini lama wo busonge bachai meya ke tabok sini society ro kabangma bari ro tau khana sini kami amsai ni bising ro do amo belai ni serai ke kaijama ro no ke bonon nang bom tai ke mane society no sawa ni musunai basana ni musunai omo to question politically bhai pakya because o je particular question ni bagai ani answer abonong nai chini je mansak chung socially awareness khaimanu chung oboni tei chung chini kami o thangai chung oboni tei salai manu kok salai chung je cherai rok tongmani borong na chung thumai chung Panda rok organize khaimanu borok bai chung kok salai manu inke tei borong ni parents rong na chung buji manu tei borong na chung oboni o topic ni tei chung kok salai manu aboni dik dia hanggang ke politically bo obo oro onek involvement nangnai chung chini normal borok ni bageng ka chung socially awareness khaimanu thik no but obono jodi correct khaina thanggang ke definitely political connections matter khai okay kabangma borok na sini oro mo thai samoro no nanum ya komuti fashion industry no kisa negatively one so bomo khai teman bang samung na o sini bangai betaba mo thai ya appreciate ni Miss Universe thai seba Miss India mo thai ro ko ango kokno ihi to hinmaya chini laino onek bushu to kerengjak tonguno abo chung jotono saimano onek jonni logi onek kichu ungkhana but abono jodi chung wan sugai chung jodi chini yapri sheya ngai tongkhangke chung kaisa jaga bono chung jodi job jagai tongkhangke abobo ngai maya chung haike se chini do phaka sarina musungkha hangkangke chung aboni baga onekta step mana hanai onek kuchu kotorma wan sungnai a kuchu kotor wan sungna bagai bo chung platform kotor thangai chini culture no chung showcase ma khainai te o stereotypes rong na chung totally break ma khainai ketabok seremung banang te profession je nije sadar mani banang kabangma borong tabok ini kabangma tabok bitek khai tong te
yang Miss Universe raw participate kai to जों गोबां माने जोंनि तांनि इउथ दं बा खायसे खायसेनो फकास खायो बा गायनायनि बाक्सा फकास खायो बनो नोंखौ ताहायखेनाय abo tabuk teishao question ni bagai kangke abo person to person differ khayu baksa ba ni sports o angani kabangma ani chala dol rok tongo borok pora ni sate sate borok football bothungo ingke borok cricket bothungo ingke sports hisabe borok a sports ni bagai ba bongni kaisa interest tongo ingke interest to joto borok ni no alada alada mano ebani ni entertainment industry phonong mano baksa ra chapmani jaga interest mano baksa dance ni bagai interest mano kangke angabuno sanamu chungo je nung je musungmani bakhabai abono nung khaidi khayata tongdi khaya tong khangke mania hini tong khangke chini do phana chung bahake kuchugo kasari nai bahake che boi chung no shini nai SAT prasa ne abo boche ni bage onek concern deep concern nangu tabuk baini hasteo ke jotonen janja sinimang tong Arunachali Manipuri Mizo Naga bothayok ta ke sini Tripura ke kisah sinimang alka kira rozaga ke seng bono sini bum no ta Tripura sahna itu wani ke bom hai ke seng samang no tangan nang bani ni wan song bom hai kisah sini o question ni bagai angabono sanamu zungu je ching jodi kotor jaga platform thangai ching chini do phani je reng jotono funugui maya hangkangke boi bahai ke saiman nai and tini ang je field of Miss Universe India wo je jaga thana nai tongu aro kaisa chungno rezago je national costume nung batike funukman tabuk chini rignai rishangkha Belaino, in fact, chini rignai risha GI tag bo manjak recently. Chung joton saimanu chin Tripura sarok chung joton saimanu. Ke chung chini abono funuk ka hangkang ke si bui saiman nai je I bo Tripura sa dofani. Ke haini bagino ang sanamu sungo je nung jodino chini do phano kusugo kasari namu sungha hangkang ke kotor platform o thangai nung represent nijinni state no represent khaina bagai nung chai tokdi. Hambai. Okay, tabok nini Tripura sangai nai nini chamung nong rok nini thokjang maro nini chajang maro sungno kisah sai na ang to belaino chin Tripura sani bishing to chung wahan hangkang ke belaino joton thokjago kyani bo same no ang wahan chakhai marke no thokjago ang je kono pandang hangkang ke ang wahan chakhai sakang ang abono prefer khayong kang kani bagai wahan chakhai onek no kaisa traditional cuisine ni bishing panani favorite tab sini Tripura ni ngai represent khai to nang sini Tripura ni bomane no mama si chada ang chajak maning kha ang duma marke no chajago ani nana thagu song borok takphano duma nungu kangke a duma ni je snamjak je mane je bamboo bai snamani wa bai snamjak abo chini kaisa sinimung hinmano chini Tripura sarong ni chung chini wa bai chung onek kichu mane snamu takhogong thun nini gabangma tabok chini je handicraft robot chung onek chin Tripura ni hoite gabangma tonggung kangke ani bage onek speciality khan Tripura sarong ni bage ang duma marke no chajago sini Tripura ni sini jangmani dignai risa GI tag manjak ni ning samani boni live mano nang pasuk jora tei saiman chung no biksa sai kana chung tabok historically thana hangkangke chung chini rajani chini rani ni amal ni hoite no chung saimano je orisha chini bagai onek valuable chung tabung matai atai rena thangke goria obo chung goria obo matai na chung risha bai chung borom ro haini bagai no chung saimano je chini risha bai rignai chini bagai onek no precious angke chung saimano chini onek tabuk chini dress no tei boi kabangma jon borok saimia tongmano chini risha rignai no tei kabangma baire ni borok saimia tongmano abono no chung funuk kya hangkang ke chung bahai ke saimanai funugi si chung saimanai je funuk kang ke se borok saimanani je omo chini traditional dress hinai sini Tripura chini kam sumung no to bai la na cha ni chung saiman te ibu respond phai ke chini samung ro no go belai ni phatar ni social influencer ro phai ni video ro samano te kaham samung belai ni
बै बेलाय थगजागोन के नों बम जिनि जामुरावनो दै किसा संनो साइना Chini Tiprasani main traditional cuisine chung saino mano je awang bangai bai te wahan mos thing chung belai na bano thabo thokjago ke tabuk baire ni je borok rok phai chung bai je malai phainai rok nini national lifon ongkha international lifon ongkha je bibinno jagani state ni borok phai kang ke chung mainly borok no chini traditional cuisine serve khaima jagao chini main chung wahan mos deng bai te awang bangai na rung kang ke chini abo belai na thabo thogo te abo na chini chamani shinimu sana thangke chini Tripura sarong ni bagai te kabangma tongo nini wahan cha khayeng kha gudok kha ke abo bo definitely chung serve khaimano tofona belai ani personal opinion ni hoite hingkang ke wahan mos deng bai te awang bangai no mostly prefer khaijago tabok sing nono kana wajaga robot sing no gede ni le samaro boke bomo hai ang to Kokborok industry wo 2022 ni hoiten ang kerungjak ang poila resap mane hingkang ke buskang tui bo hit hinai tongo kaisa song ko ang da Samsung by Sanja Ni Boyar bo bai cheng kerunggui na cheng o music videos nam lai mani gangke angaro as a singer ang rachap kha female singer gangke agan hit bo thangka onek million views o thangka gangke aban baga onek kotor kok ge tabok nainai final time rogo ang tesha ani singing ni journey start the khaiman no ketabo no khoroksa resap nobo hamzar kenang Tripurani singer on bisingo bomno sajak ang Tripurani singer bisingo angka to bai Khumjar Debbarma chung jotong saimano bo Indian Idol winner ke ani favorite bono te sin Tripura kenan te to nang te khoroksa khorong bom na le musuno abong kha ang bai Parmita Riang she is also a very good singer so ang bono bo ang esani favorite singer ang sanamu chungo celani singer ni bisingo kenang bomno bom na musuno khoroksa celani bising gang ke ang ani ma baba songbai onek ang agi ni Kokborok ni gan rokhnao gang ke aro ang Bishwanath Debbarma sir ang bini onek big fan gang ke ang celarong ni bising ke bonono ang favorite singer hini chongo tabok sini Tripura hasini kabangma Thailand sogai jat mo tai fashion industry lo ke bomo hai feel khai nin je tabok bkhao ta sin Tripura ni tabok bisibreng me khorsa khoroni hai bom koploi phemanuk jagi tong ang ani bkhabe mo chungo je ani do phatei bokusugo kasathon hinai nini sports oponong kha nini entertainment industry oponong kha nini kabangma field tongo chung recently ani college ni hoite MMA fighter bo masa MMA fighter ni bagi bo thangjak ang adarani bumong asak muitukere but still bobo represent khaika chini state no MMA fighting go gangke kabangma chini borok rok tabuk onek shep nai tugui thangai tongu kotor platform gya bo belai ani bagai kotor koksi gangke ang phainai shalo angte bo chini borok rok no muchungu chin Tripura sarong no je kotor platform thangai nijini state no represent khaina ni chongdi hinai haike se boishini nani nung phunu kya hangangke boi bahaike saiman nai chung sabo engke chung komori thaya engna bagai chung nijino sakba chawei chung je muchung mani abono chung thangai chung baire ni hastewo thangai chung phunugui mangkha belai no chanai ka ang paithak ni sung di thang sewano sini Tripura wo corruption ng beri ngi Miss Universe jora ya pesai maka hai kan sini Tripura hasini kami ro tongnai ro belai ni takphane beri ro khabil jakho kha sarang mane phanto mai ko borono nang tama sawane musumai borong nga ngam sungno sanamo chungo je nijini bagai shak ni bagai bachadi nung shak ni bagai bachaya hangkang kengke nung je musung mani nung je khaina musung mani abo nung khai manglak nung shomoyo buinono onek saimano
nung hai chaya khai tongkha amte khaya chaya khai tongkha sanai borok sanai no nung nijini bagai nung stand na harmang khangke nung nijini rights ni bagai nung a boundary no par khaimang khangke aba belai no nin bagai kahamang nai te nung je musungmani nung fulfill khaimanai so as I ang onek struggle face khaigya ang onek buyano saka amte industry ta thani nung onek hamya lama wo thang tonggo amte hinik onek okra chakrang thun ani friends singthun onek jon sanai tongkha but ang abono khnaya boi abono khunjuka boi ang nijini bagai shak bacha boi ang audition rekha ang audition tiki phaikya abani bagai belai kotorkok kya anga nijino ba ang hambaya farna muchungu je anga ni bagai stand na haka okay tabok sini social media rogo mo thai rogo jengno belai khabel ma rogno khaijak mano te bo tai mano bong tai ke sa sawan ang kabangma jon artist ni nukha je borok jotono amtai face khayu jeng as a person jeng as a dop family way chini unity sikere hingkangke nung masano chikon khe nukhangke chikonei nung kok sakangke bin bagai comment khagyang kangkangke kaisha borok ni mentally bo onek effect manu hingke a je point no jeng buji way jeng jodi ekloge jeng bacha way jeng jodi buji lai kangkangke chini borok ni bagai belai no kahamang nai comment to tabuk jeng onek saimanu je borok nini yakung no shoklai bahai ke borok nijini views kamai khaiman no kabang jon borok tongo amo hai gangke angabono sanamu chungo jeng phaidi pal khesi jeng miliwei jeng ek loge jeng support khailai nangu chini do phano naki jeng ke bono chikon khenugai jeng hamya salai abo chini bagai kaham chini do phani hamkrai ni bagai belai chaya ang jotono khulumjao ani phainai time mo norogano support khaidi te an norong ni chubamong baishi ang tebo kaham ke thangai ang represent khaiman nai ani state no te ang aguli tv no bo ang hambai maya faru borok tini ano nuhunei kaham ke tini podcast khaile mama bagai hambai